Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin at timanan gagayam yu Jen na almoyte ang mga kakamakas man ng biyanang. Amang welcome manan kada kayo nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jen na almoyte drama. Manipod man nga rod ka ni Kabsat Mike saan napod no nagantin tay drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay dalay da Dario dita season Pangasinan. Tess Guyago dita Bulanao Tabuk City Kalinga. Kan Lolita Maganay, Wano Estela Tukat dita Hong Kong. Kastoy man ti kunani Kabsat Mike, dir man ang biyanang, naragsak ti panagdenami iti asawak, kat adadwa nga anak mi. Ngam nagbalin ang nagulokan nariribok, kat no anya ti rason, iso tinak istoryaan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello tatang, kumustan tirik nayo? Naimbag kayo ka din? Saan pa'y nga road, Flora na ko? Tinumar ko amin nga agas ko, nga misumutlat ta. Nakapsutak mutlat ta. Kan adulat ta, tinasakit na marikrik-nak. Anya? Ay, umayda kay nga rod sukunanan. Tagpakita kailangan iti doktor. Makamo ka anak ko. Ala, urayin da kami nga rod Umay kami inton malam. Ala nga rod, agrobot kan tasukunan ta ni tatang, bakit? Pasensya kan, Mike, lakay Kasangsangpot mo pailaan naggapoy ti trabaho mang agbiyahe tamanan. Awan problema, bakit? Sana balita si Dagmoy. Nasurok la amay sa nga oras ti biyahe. Ala nga rod, mabait lang tarubwatak dagiti anak ta, ta sumurot da kano. Wana, tanay, awan kadwada dito balay. Talaga nga isurot ta ida, bakit? Tay ules ken pungan kao. Pakisupot mo man anak ko. Ay nasaanan dagita. Ado ti uluskan pungan ije balay. Kawas yu laang dalaan yun. Jakmet nga ron makaturaog no sa balit ti ules ken pungan kao. Sa balay nagiti ules yaw. Nalamuyawt. Kayat ko tinakersang nga ules. Iso nga isupot mo ta ules kaw. Kinuray tapungan kaw. Ay, nala, mabait laang nga rod. Apay, ayan jay asawam ngay. Adda ijaro bayan tatang, agpapaangin. Ayabam tatulungan na kang agimpake. Saanan? Kabaalak da ito'y. Basit mutlat mayempake. Angam, inakbit mang idadang iti danom apaglabaryo, talabaran kayo, tatang. Makonfine ni tatang, Mike. Nakapsot ngamin. Kasano adi kumapsot kat di mo't mangan iti ado? Un ata natamnay kanu ngamin ti panagraman na. Isungawan ganas na amangan. Akat kasano? Sikapay lang ati mang bantay ka ni tatang diti ospital. Nagtrabawak manan inton pikat. Ay, kasano nga tandag iti anak ta. Ayabag to pala tay bakit akaaro ba ta? Tatang danak amang kadwa kadag iti anak ta ijawalay. Ala nga rod. Bareng saan nga agbayag ni tatang diti ospital. Bareng agimbag mutla dagos. Ayan jay asawa mangay. Apaya di nakasublatan nga agbantay diti ospital. Agtrab-trabaho, tatang. Naimbag kanya katawan trabaho. Apay, saan nga ag-leave? Saanan, tasayang taal daw na. Sana balit akabaulak mat. Apay nga yakas jay nga asawam. Kaslawan mo't pakibiyangan na kan ka. Saan amasyan kan ka? Mapuy-puyat ka dito ospital. Ngam di na ka umay sublatan ng agbantay. Adda nga rod trabaho na. Sayang taal daw na naglangan. Di yun pagpanunutan iti dakas di manugang yutan na singput mo ni Mike. Nasingput nga. Amok akon kunam lang dayta. Kalubam ti madi nga ugali jay asawam. Saan mo't atatang? Kasi kamet anak ko.
Talaga nagpakutungak tatang. Nagdayetak. Tagrabe tilimok magakiti kalabas. May kawaak ngamin, takimutong kamatay. Isa ako nak nga ang mga nukurang ti ipapaunag mo. Bisbisinan na kan sa jay asawa manakaw. Ala, sumrak kayong tatang. Ay nauna yan. Makaginawak pa yan nakarwari di ospital. Nagrigat yan iti ospital. Nala, agtugaw kayo pala ang atay simpak ti sila da pagturugan nyo. Dalusak biit. Una yan. Ayan jay asawa maya. Aday tayan tilugan. Irwar na dagiti kagawaan nyo nagapoy di ospital. May aman nga iso tagdalos. Namanog ka. Agina kakit di. Amo na arumwarak itay di ospital. Di na pailakat dinalusan mati silid na pagturugak. Inyor oray na pailakan kamay. Ay na, mamin ano mo lat mang dalos iti dayjay ngay? Di na mo ila masango. Di na masango nga. Sadot ket di Ipanamnaman na amin kan katrabaho nito'y balayaw. Tatang, ibagayo lata no kaano ti panagawid yo. Tapno makapakada ka iti trabaho. Ta itulod kayo. Isapsapa yun tong ibaga ha. Ta maisapak mo tiyag pakada. Tani, no biglaan ti panagpakada ka iti trabaho kat didak palubusan. Isa may mayat no may sapsapa ang may pakada. Apay, pag-awidin na kaon, Mike. Ha? Ni, saan tatang? Isaksakbay ko lang nga ibaga. Na kaon nga agawin. Ha? Agyanak pa'y man dito balayaw. Tada sa bali anadlaw ko iti anak kaw. Grabe, tikimutungan na. Sa nakas dyan ti sigo na pamagina. Nagsisipukal iti ti pamagina. Gamita, kaslamot takungan. Ha? Di mo samot ngamin pakpakanain. Le, saan mo tatatang? Agdaydayat ngamin. Saan unay ni agsidsiday ti karne? Kan basil na ti kankanan na ngayon na po yun. Ay, basta jak pa'y lagawin. Palubusan dak nga agnay diti balayaw, may. Nay, nagsapakan nga aglaba anak ka. Alas 5 pa'y lati agsapa. Uwan tatang tapno malpas adagos. Kan apay nga hinga aggal-gal ka. Ayan tay washing machine nyo aya. Nadadaol. Tay spinner lati mabalinan. Ay, agispinak tulangan ano makagawgawak. Nadadaal ka. Sana na gumatang jay asawa mi ti sa balay. Wano saan nan nga ipa-repair. Baybayan na marigatan kang aggal-gal nga aglaba. Sapay nagado ti lablabaam. Mabiitla da ito'y tatang. Saan mo't nginal daw ti panaglabak? Ay, sana mabaleng ti kasta. Awan asi jay asawam. Isumot laki mutong kan takasta ti pampamayan jay asawam kan ka. Parigatan na kamot gayam unayan. Ala ni tatang. Saan napudno dayta? Kasaritak tuman jay asawam. Di yung ungtan. Ang mga numasair tirik nana. Masair no masair. Basta siyak. Jak magustuhan ti makit kita. Saan nagapaw ta si katyag trabaho. Kat ipanamnamam mo't aminan at trabaho diti balayaw iti anak ka, Mike. Agasam mo't day ka. Isaw ti aglutaw, aginaw, agdalaws, aglaba, kan mga sikaso ka na iti anak yaw. Ha? Nabiitak pa ila diti balayaw. Ngam adon tinapaliiw ka. Grabe ka, Mike. Idi si bibiyag pa ina di asawak. Oras saktang trabaho pa rin ti pagbiag mo iday. Nang runa hindi mabasit pa ina iti anak mo, Mike. Tultulungak lat ti asawak iti trabaho na iti balay. Jak ipanamnama amin kan ko ana. Tatang. Angam si kamot tayo. Bay am jay asawam amay bababad iti trabaho iti balay. Nalus-lusyangan jay anak ka. Di mo pa igatangan iti washing machine.
Nakakaasay nga gilgilgal, marigrigatan. At intad ko paggatang na iti washing machine tatang. Iso na lang, ta ibang kuna ka no, ta masayangan. Kahit, kaputa kastati ko na, di mo matpilitanan. May amount. Saan mo, tatang? Pati agluto, jak makita nga agluto ka. Siyak iday, ilutwak ti pamilyak. Uray ada trabaho kiday, masapar ko lat ti aglutaw. Tamasya na kita asawak. Aglut-luto akmat no daduma, tatang. No saan na mayroon na nga ag-overtime ak. Aha, awan pa'y napuutak. Jay anak ko amain. Jak namin masangon ako takanayon ti overtime ko, tatang. Lukas tamot lagayam. Di mga lakay ti babaunan yaw. Tapno sana marigatan jay anak kaw. Ha? Mga lakay ti sweldo makatulaw. Saan mo ngay nasawa ti anak kaw tapno pagbalinem nga alila. Yalaam iti katulungan na, Mike. Sikat ang desisyon, Flor. No mga lati ti babaunan mo no saan. Taimbes sa pangpasweldo tati kwarta. Idulin talangan. Jakmat kayat. An-anuam tababaunan. Kabaalak mga ramidan amin at trabaho dito balay. Ni tatang nga rod ti problema. Tila ibagbagana. Nagalas ti panagsasauna. Ala, paspasensya amon ni tatang. Kasaritam nga rod Kaano nga minaya nga agawid? Unay kamatan, Mike. Ha? Iparupa mo law na yun adi mo kaya tikada ni tatang dito balay. Sana kasta. Ngamjak nga rod magustuhan ti panagsasauna. Makapasakit mo't ngamin. Awan mo't kinapurno na iti bagbagana. Kat palabsam latta dagiti bagbagana. Kasla di ka pala nairuam iti amak mo. Ngala, pasensya ka ni tinaibagak. Nagdamag aklang mo't. Jak mo't papanawan ni tatang. Di ka lamasyan ka ni tatang, lakayon. Awan kadwa na ijibalay mi. Kasapulan na ti kadwa. Isa pang nga asim. Di mo kumamot papanawan diti balay, Mike. Ni, nanang, da kayo maghayam. Sumrak kayo Di mo't ngamin makalagipon di anak kong agpasyar ijay balay. Di na mo't ipasyaran dagiti apukok. Iso asya ko na ti imay. Ayan ni Mike ngay. Ay, ada pala iti trabaho na, nanang. Inton malampay sumangpet. Ang mala daw man siguro nga gawi dun. Tama nga no ag-overtime manen. Ay na, kasimot piman jay anak ko. Overtime na pima na kanayo nun. Mabambanugan jay anak ko. Ha? Takasano, isumo lang amin tagtrab-trabaho. Ang basol na, tanatangkan mat ngamin ti ulo na ide. Mabit lang, nanang. Inak mangala iti meriendayo. Saanan, nagmerienda ako ni Jerwar. Ayabam kit di dagiti apukok man, takailiw ko idan. Nay, adda kamot gayam dito'y abalayan nato. When ata nagbakasyonak man, Mike. Apay, nabayag ka dito yan. Dito'y kan, ngagnanaad. Medyo nabayag mo't Tultulungak man jay anak kaw tanay kaasi Mike. Maparparigat iti trabaho iti unag ti balay. Takasanaw. Trabaho na mo't ngamin amin ay. Hindi, talaga akasta tanyat kayat mo. Ni pay lamaig nga anak ko timang trabaho iti trabaho ti anak mo. Rumbang lang agbingay da iti trabaho. Ni Mike nga anak ko timang manggad. Iso tagsusweldo. Iso ti provider iti da ito abalay. Iso pay latag trabaho dito balay damag. Jay mo't anak mon timang trabaho kadagita. Well, maawatan ka. Ngam siyak, edi si bibiyag pa iti asawak. Uray adda iti trabaho. Tultulungak lata iti trabaho ti balay. Agluto aginaw, aglaba, agdalaos. Tamok tirigat ti trabaho iti unag ti balay. Narigregat mo ti trabaho ti padre di pamilya. Housewife nga ron. Saan mo't amang opisina ti anak mo? Sayang lang amin, ta saan ajay pada ni Mike a profesional tinasawa na ide.
Natangkan tuma ngamin ti ulo na ide. Sayang mo't nga raw, tasaan akinayat ni Flor jay Hawaiano iday, ang nagaram kan kwa na. Da kumaitan ijay abroad ti anak kao. Dolyar ko mati kwarta na itan. Agam sa bali mo't nga main, tinakiasawaan na. Isa ano di mo kaya ti anak ko, apara ti anak mo. Nakarkaro pa'y kanya. Anya mo't jay anak mo ngay. Housewife laeng. Ay kaasi jay anak ko. Ta iso amin ti provider. No jay pada na ko ma-professional ti inasawa na ide. Mayat ko ma ti biyag na ita. Ado ko man ti urnong na. Apay, agnaeden dito'y balayo jay ama ti asawa, Mike. Diya ka mo ananang. Tamanipod na karwar iti ospital. Dito'y mo't ang tinagnaadan na. Apay ngay, pagawitin nyo ah. Ah, ay saan ah? Kababain nanang. Una, nga miso pa'y ama inay na yun apakpakanam dito, yanak ko. Kakaasi ka lang arudin nga agtrab-trabaho. Si kalaang timang manggad. Ngam nanayunan pa'y latpakanam mag. Ayos lang dahi ta nanang. Ay made, jak to pa'y papakpakan ka, kat inanak pa'y isuntulakit din. Baybayan yun. Kababain timang papanaw iti tao. Dito yakmat nga rudin nga danak ko. Ha? Ay kat, ada kayo dahi ta nanang. Nan, siyak ti agluto, Flor. Tani, nabuslon ka nga agluto iti masid. Ah, Aglisi ka di tata siya kun ti agluto. Ingka kidi asikasuan dagiti apukok. Siya kun ti makamu ditoy. sige nga rod nanang. Alamangan tayon tanay. Marabyan manen di anak ko nga agawid. Taag overtime manen. Mangan tulatan no sumangpat. Lagi ti ubing nga flower. Ay abamidan ah. Nanganday tayan tatang. Inlabayak ida iti gatas, takas ti kayat da. Won, isurom dagiti anak yung agtipid. Tanay, kaasimot jay amadang agtrab-trabaho. Mala, manganan. Anya to'y linutom ama sinangay abalayan. Ne, apay di mo ammo dayta. Kit-kita asayute, damagam pay laeng. Binalsigmat asayotay. Inlambong mo lang dahi tao. Won, mangaramid kamutin iti sawsawam. Adamot tay ikan nga enruar ko iti Jeref nanang. Nang luto akla iti sidaan ni Mike. Iso ti priority nga agsida iti naimas. Ta iso ti agtrab-trabaho. No awan trabaho yo, di kay kundi reklamo. Ta kaasimot jay anak ko nga agtrab-trabaho. Ah, ay kat pagrebengan na, tay sukat nga ron ti padre di pamilya. Wen, ngum saan na responsibilidad ti mang palamot kadata abalayan. Iso ano anya ti maidasar amakan, awan ti ado a reklamo. Ha? Alama bitla ang tamang arami dakiti pagsawsawan tatang. Tamangan tayon. Naimas latta day ta si daan. Apay nga awan silaw dito kusina ay ah. Nagsip nga. Di mo isilaw day tata, nabuslon iti kuryente. Ha? Diyak to pa'y agsilaw dito'y salas nga agbuybuya iti TV. Ka mismo pa'y nga anak ko jay para bayad iti kuryente. Si kantulakit din akatugangan na laang. Grabe mo ta panagtipid daytan. Rumbang lang agtipid tayo. Ta saan ada tayo tagtrab-trabaho. Sorwan tayo kumati makisama. No awan mat mayam ambag tayo iti dayto abalay. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaomon. Apay, ti kunam, nalaka ti trabaho ti anak ko dito unag ti balay. Nan-stop to pa ti trabaho na. Wen ngam awan mat sweldo na. Tanangam ti panagsasaom abalayan. Ta makapasakit mo't dagitangay bagbagam. No arsagid ka, pumanaw ka. Jak pumanaw, tabantayak ti anak kaw ta maparparigatan. Kimutong to pa yan. Jay anak ko kit di ati kaasi. Apay, no saan aga po iti anak ko? Aglamot ay ati pamilya na. Nalastog ka unay ngagsasaaw. Nalastog no nalastog. Basta husto amin ngay bagbaga. Ay, sana nasaya at tilinangan nyo kaninanang tatang. Apay no agawid kayo pay laang.
Kanayon mga minti pa nagkontrayo. Sana siya ti pagawidan yaw. Dahil jay akatugangam ti pagawidan yaw. Tatang, Di ka kayat apanawan. Ta umabuso mo't jay asawam na awanak. Isamantayan kayaw. Nanang, kaano ka dito awid yaw? Jakpay agaway, tabantayak ti refrigerator yo, anak ko. Ha? Siyak ti agluto iti sidaan. Tano ni Flor ti agluto. Nagbuslaw. Ti kayat na. Pag sidaan na kanayon iti naimas jay amana. Uray kumamot anog susweldo akasken ka. Nanang, sana nasaya at ayim-imot ti makan. Wen ngem awan asida. Gaputasan ngay soda ti mangmanggad. Naboslon dametan ngagsida. Baybay anyo lakad eh, itadamot paggatang iti masida. Ay saan? Masyanakan ka anak ko. Ornongem kit diti kwartam. Si kalaeng kandag iti anak mo ti agsida iti naimas. Bayam nga agsida da iti puro anateng. Nagbubuslon kayo iti danom. Mike, Nagbetlandak sumana kayo. umanon ni Ayan. Nanang. Wan nga raw. Tanagam man di pa nagsasaw. Makapasair kay tirik na. Katang Ay, may sus. tumot, Apay, di mo Agsinong ba, bat damanan. papakpakan kayo, Umay kalakay, intaan nawaan ida. Agapa damanon. Yan, kat- Ningamin nanang mo, sumana umanon. Wan nga raw. Lamot lang, Rudo. Kat ni tatang mumod, tutupan na ti inak. Sa ulo. Di nalabaybayan. Kat, akim basol. Jama, kasta ka day. Kayat mun samat adat at agapa. Ngalala. Huston, saan manan aday ta ti pagrikyaran ta? Panunutan ta kid din, wanya ti rumbang aramidin ta. Tapno makapagkapyan lagi ti dadakkel ta. Nanang, tatang, daytoy kat napagsaritaan min nga gasawa. Saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Ngam sipod adda kayo dito balay mi, nagbalinan ang nariribok. Inal daw nga adda agapa, adda agbinbinnog kaw, kan agbinpinnangag. Banag ang naalas sa denggan. Wen nanang, tatang. Saan kami ngamin anairuam iti kasta? Tasigod ang natal na ti balay mi, idi awan kayo pa di ti balay. Ngam manipod adda kayon, nagbalinan ang nariribok. Makitkita dagiti apo kuyo ti panagsinsinong batyo. Nagalasakitaan tatang, nanang. Ah, iso ang napagnumuan mi kan ni Flor, apumanaw kami langan. Ulitag, saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Iso na kami langan, ti pumanaw. Agabang kami ni ti pagnaadan mi, kat agbati kayo dito balay. Apay ngay apumanaw kayo. Sayang ti pagabang niyo. Urnungan nyo laengen Da kami latan ti agawid. Agawid kan nato, tagawid akmeten. Ah, Apay, kayat mo apanawan dantoy balay da. Alangan adata ti agkabbalay dito eh. Aho, manjak mo't ay, nakarkaro mo't adya kayat Mala, agawid na kaon. Basta di mo baybay anti anak ko Mike. Uy, tatang. Asikaswam mo't anaimbag ta anak ko Flor. Wen nanang. Alangarod, agimpaki kamin. Agawid kamin. San kayon apumanaw dito eh. Da kayo ti rumbeng nga agnag dito eh. Tabalayo da ito eh. Agkapya kay nga mina nanang, tatang. Agasawa kamin ka ni Flor. Noan yaman ti diyo pangayatan kada kami. Lipatin yun. Tamay may sa tayo na pamilya. Di tay kumaaga apa. Tamalas iti panagbiag ti kasta. Wen met ngamin tatang, nanang. Agpipin na tayo kuma. Saan kat nga agpipin nangag? Ala Pasensya kayo. Noan niya tinaypakpakita kiti kalabas. Uray siyak mo ta. Ale, lipatin tayon tinapalabas. Pasensya kayon. Pasensya ka mo't abalayan. Pasensya ka mutin abalayan. Nagpinasensya nga rod dananang kantatangkat manipod idin sa andan ang nagapapa, tatunggal ayaban mi iday ti balay minukas nga da okasyon, di mi matan mangag nga agapa wen agsinong batda. Alakastan, tugayem mo, may. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, dayta pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang!
Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, nabara kablaaw kada kayo amin, itinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa nga awan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Danila saan napudno anagan tintay drama, ngam sakbay na makablaaw mampay da Sofia Sorita dita Alcala Cagayan Valley. Manipudmat kani Jan Ilarda, kablawan na ni Papa na Benito Elarda. Ken Marita Kokya dito San Quintin. Kastimanti ko na ni Kabsat Danila. Di raman ang biyanang. Profesional ti asawak. Iso ati kayat ko nagarbwa kanayon ti badok. Jak ngamin kayat nga ibaga ti tattao alusyangak. Iso adesenta kanayon ti panagkawkawis ko. Kat no daw kasyon na darayak ti kayat ko syak ti kapintasan iti bado. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Lumabasakpay ka reng. Ne, nagkapom Danila. Nanganak ka kadimanan iti kasar. Saan? Si Kamot. Gaputan nakabistida nga nakakiti kasar. Saan mo't napanakla nagpakulot. Pakulot ka la pakulot Danila. Naimbag no saan nga agdray tabuok mo iti kakukulot mo. Saan? Tada mo iyap apros ko. Tapno saan nga agdray. Masapul nga min nga agpurmaak iti husto, tanay, pulis di asawak. Kababain mo't naluslus siya nga kidin, ka-professional di asawak. Ha? Agpakulot ka kidi mo't akareng, tanay, engineer di asawam. Agpurma ka mo Ay, kababain naglusya-lusyang ka. Di na latultuladen. Kitaam nagiti kukok na disinta kitaang takanayon ang mamanicure. Kanto kiday ko, kitaam ni impatatok, tanaing pis nga min tikiday ko. Ay na, awan esem ko kadagita Danila. Amumot asimple laang ti panagbadbadok, sipod pa'y idi. No idi, ngam itabaliwa mo ti style mo, takababain ka ring. Ipakita mo nga engineer ti asawam amag. Saan nakakomportable Danila? Si Kalatan. Para! Papanam Danila, mga nakaiti kasar? Saan tata? Inala makitsenda. Nay, kunak no mga nakaiti kasar. Takasla pang first lady mo takawas mau. Ay, thank you. At tata Victor. Ay na, masapul mo. Ngamin analaing tayo nga agdala. Takababain mo no ibagada alusyang ta asawa ti profesional. Ha? Ay, marugitan. At atidog abistinam no pagpalingkim laag. Saan? Nanada mo tata? Mala, mapantay ka din ka ni Aldawan. Di mo't nagkaadalan kayo idi ka ni Danila, kareng. Ay tata, elementary akan high school. Hindi kolehiyo nga ay. Ay, saan ang nagkolehiyo ni Danila, tata? Siya klaang tinagtuloy iti kolehiyo idi, ta nagtrabahon sa idin. Ay, kastaya. Kunak no nakagraduar ni Danila. Nagsasaumot ngamin kat kunamdan asino adi adal. Kunak agpada kayo nakaturpos iti kolehiyaw. Saan, tata? Di mo't nagtuloy yun iti kolehiyo. Nagtrabaho kamot idi iti bangkaw. Saan? Tata, ng pinagsardeng nak ti asawak manipod addan anak mi. Aywanak la kanon ti anak mi. Sa bagay, dakkel mo't tikita nila kayo mo iti trabaho na. Sakto laeng, tata. Naimbag man ta inasawa ti profesional ni Danila kat saan mo't unay napintas. Narigat ti agsasao, tata. Ngum adda istorya ti love life dakin nila kayo na. Ha? Ay wine, malagip kaon. Kasla dagayam nangag ko at chismis iday. Apinikot na kano jay asawa na. Ala,
Awan imbagbagak atata. Ay na, oray di mo ni baga. Amok day ta adamagan. Nalipatak laang. Nagsweldo kan lakay. Inton bigat pa'y Apay, awan kwarta tayo na ya. Adda nga min sumangput a parcel ko intun bigat. Ngam mga malamaki di day jay. Sa paam nga rod ta agawid tanay awan pagbayad ko. Medyo dakkel ti bayadak lakay. Anyaman na kita nga in-order mo na ya, Danila. Dagiti bado tayo kadagiti anak ta Nagorder kiti bado tayo tanay. Darayan tayo ti birthday ti kaanak kami intun Sabado. Masapol aterno ti pagbado tayo. Ha? Apay masapol? Kuwan Nalabasi ti in-order ko a kolor ti bado tayo tapno naranyag. Center of attraction. Anya? Nagadwa abado tayo dita. Ay na, usar tayo dagijayan. Agpusak to iti picture tayo iti FB. No iso nga iso ti bado tayo, ang mga nuko na anda nga awan maigatang. Sapay kasinsin mo jag papasken. Kababae no saan tayo nga agpurma. Ipakita tayo mo't nga daan tayo Asan nga asi ti bado tayo, tapno di day baga asinsinan tayo a tao. Oo na yan. Gastos la na ita. Anyan to man ti ibado mo nga Agbistida ka manan, iti kasla bestida ti first lady. Kuwan disintin to, pa kitaan ti kasta. Bakit? Birthday di darayam. Saan asona? Ay, uray pay! Ipakitak mo saan nakalusyang nga asawa ma? Nang runa ka profesional ka? Ipakitak ma profesional ta asawa ka lakay! Danila kay mau. Ni, apay nila kay ko na nabibang? Adda ko maibagak. Agkasar nga menja anak kwento numayabulan. Kamay sa kanon nila kay mo kadagitalaan daan ninong. No kaya ni Bert, no saan abisi iti trabaho na. Ni, apay, nilakay ko lang talaan daan ninong, nana. Siya ngay. Ay, nijak mo nadamag ang agpaiso dya anak ko. Diyay mo lang amin asawam tinaibagana. Ang karaman ka siguro at asawan nakakangaraw. Wana, alangan mo ni Bert lang talaan da. Siyak ngay nga asawa na. Asino kumati partner dagan kwa na ngay. Siyak ata siyak ka nga rin asawa na. Mala, ibagak to iya anak ko balasang ko. No sana siyak ti partner day ti asawak. Uri sana nga agninong ni Bert nana. Sika siguro, Danila. Bayam, ibagak to iya anak ko. Dua kayo kanila kay mau talaan daan ni inaong kaninang da. Ne, sa bali man ti kolor tabuok mo, Danila. Wan, ta saan una amadlaw tay sigud a kulor na. May mayat ti kastoy tanaranyag ti rupak. Insangbot ko a pinakulayan, ta inton bigatan ti kasar. Nasobraan sa tilitam takiday mo. Kastoy kay di ti mayat, atap no madlaw. Unangam pabakitin na kamot no masobraan bakit? Sama Nan, taplan sa kayam ta ibado ta inton bigat. Gimata nga kiti baro abado ta. Manan, nagado ang nakaduli na badbado. Na minsan lang inusar ta dagi dyan nakaduli na badbado. Ay na, maipusto nga rod iti FB dagiti ladawan tayo. Iso masapula sa bali manen abado ti isuot ta. Ay, iso nga iso ti bado da. Kunadan kasta? Gumanatang kay tibado. Tunggal okasyon sa bali abado. Talaga kasta alakay. Anya nga rod ngay. Malatag plan sakit din tani masapa ak nga agring inton parbangon. Bumangon ako no alas 3 tarugyak tag make up. Anya? Ay, nagsapamutan. Wan, tanay, ado ti apros ko iti rupak kan bagbagik. Tapno siyak to ti kapintasan aninang inton bigat. Anya? Umay ka dito yan, Danila. Dito'y tayo kanu nga aglilinya aninong kaninang. Di ka pumanag na dita. Wan, amok, ngam ko na ngamin no iji sango ti paglinyaan. Ngam dito'y magayam. Dito'y tayo kanu, Danila. Ni, apay, ninang kamot aya ka ring. Katuan, doang kami kinilakay ko. Ha? Aya? Kunak ano may kalagbuya kan makipangan.
takas tama nga mintibadong. Ah? Ni, apay, anyat problema dito ibadok, Danila. Nakamaong ka mo lang amin a pantalon kan naka t-shirt ka. Ay na, amumot ang kastoy at talaga ti panagkawkaws ko. Awan hilig ko hagbistida. Ay sus, kababain ka ring. Profesional di asawam. Kasta tibadom. Kita anak man nagpintas to bistidak na yung. Un nga rod, kas labistida ti Cinderella. Kitaam ka dito aritos ko. Kagat-gatang ko la di kalmanday ti sika. Tunay a silver day to eh. Aya, Di ka pa yung mga nag-lipstick mo. Ada lipstick ko dito yung bag ko. Kaya't mo ta lipstickan ka kareng. ay nasaanon. Ag-allergy ti bibig ko no ag-lipstick, hak Danila. Nay, sa bali matalugan, tinakaparada di tagarahi aw kareng. Saan mo't atay sigod alugan nyo na ita? Inla ko mintay sigod tata. Nagadumo nga minti dadaol na. Brand nyo samot na ita. Wan tata, ngam utang. Humble kalaunay kareng. Ano niya nga utang? Jackpot chain. Amukaw ti style mo. Napakumbaba kalaunay nga main. Narigat mo't nga min tagpalpalangguad tata. Ta saan tayo mo't abak nang. Ay na, baknang kayo kareng. Saan la amadlaw? Ala, saan mo't atata? Saan man? Simple kailangan amin nga agasawa, iso asaan na madlaw. Sana kasi ti daduma dita, pirmi ti palanggod da. Nga uray, ay, diyak kaya tagsao balasang kaw. Papanam, bakit? Apay akas tama ng tibadom. Ingkam makilamay. Last night mo gaya man di natin akay eskulaan may di high school. Kahit kastaman tibadom mon, nakabistida ka manan, iti kas labistida ti Cinderella. Man ano aya? Awam mo dakas na. Mapan kala makilamay ngam kasta ti badaw. Hindi ka man bistida. Tada nangag ko di story di kalman. Nangag mo nga. Awagan da kan iti first lady. Gapo iti kasta pa nagbadbadaw. Ay na, apal dala kanyak dayta. Tawan ngamin igatang day ti kakasto abistida. Kasta ngamin ka, no ada na bulbul nga apal ti tao. Sasawan da tiliklikudan na. Ay, di mo man ikaskaso da kita. Apal dala day jay. At damot punto da no daduma. Tauray simple lang okasyon ti papanam. Ngam kakasta ti panagbadbadom. Di ka lagbain. Pagbainak ko ma. May maya matikas tuyan na. Ngam tagbadwa kiti nangal ala short pan. Kas kada tumtum pa kamasangwanan. Apay, kaya't mo nga roda kas ti pagbadok. Saan Ado mo ti mabalin mo nga ibado adisente. Hay, basta kasto ti trip ko nga ibadaw. Kastoy laang, awanan ti sabali pay. Bert, aldawan, apay awan trabaho mi itaya. Maditi bagbagik. Agkakapsotak bakit? Diyak maawatan ti marikriknak. Ne, apay ang ngay. Amangan mo't no da nangasing wano nang amamling ka. Ado ngamin ka, dagiti mga paapal kan kalakay. Makabakbakwarak pa eh. Kan maulawak. Iso! Adalaki din nang amamling kan kalakay. Amangan no dagiti naapal at tao. Apalan da tayo, tanapintas ti biyag tayo. Agsusweldo ka, iso amagatang tayo ti kayat tayo agatangan. Saan man na tila'y bagbagam da nila. Intakit di agpa-check up, takayat ko ti agimbaga dagos. Apay ngay akas dyan tinakita dakan kalakay. Adama ka no problema iti kidnim. Wan nga ron. Diyak mo't ninamnama na ito eh. Apay nga yakas to eh. Kasano day tuyang ngay? Di saan ka na makatrabaho? Kasanon nga ti sweldom? Kasanon dagiti anak ta? Ay, ure ko man no, nag-retire kan. Ngam samot. Agimbagak pa eh, bakit? Nakaroon ti sakit mo. Masapol ka nung agdialysis ka, Bert. Ala ag naudak pa'y lang arod dito balayo anak ko. Tani, kastamot ten tinagbanagan ti asawam. Ay, wang nga rod ananang.
Kasapulak at talaga titulong yu ita. Kanayo nak ngamin arumwarta ne adu ti ilaklakad ko para iti benepisyo ang maawat ti manugang yu. Isupay ti maalami a kwarta. Alang arod Ay, kaasi mo ti asawam. Kalaat mo ti panagsakit na. Wen nga rod Jak mo namnamahan ti kas ti pagbanagan na. Kasano kami laangan ngay no sana makatrabaho ti asawak nanang. Sapay babasit pa dagiti anak me. Kumusta ti lakad mo, Danila? Ay, naimbaglakit din ta naala kadagos ti kwarta ni Bert. Nailakad ko adagos nanang. Nasaya at nga road, tapno at daw sa rin nang agpaagas. Kat, anya ngay dagitagin at gatang mo. Napankansamot nag-shopping. Di magasak man ijay mall, tanakasale da magayam. Sayang mo't, sapay 3 days sale da laang. Anya ngay dagitagin at gatang mo. Badbadon samot. Nanang, naimbag nga ruta nakitak ti panagsale da. Nanginadag ito no saan nakasale. Ay naanak ko. Igjampay laeng kumati agat ang gatang iti kumkumpurme. Tanay, masakit ti asawam. Ti kumaagas na ti una agatangan. Adapay na bati para iti dayta nanang. Di kay kadi madanagan. Nanganan ni Bert, pinakanyon. Pinagtumar kumutan iti agas na. Nasayaat nga road. Sige, tainak man pa ipadas dagito ibado aginatang ko. Sa anak ngamin anapnag itay anang ipadas ijay mall. Tani, nagadaw tinakapila iti fitting room. Kumusta kan nga, Bert Barok? Na kayo matkayam na nabebang. Kasti nakapsot latta. Nadamag ko ti sitwasyon mo, isa din magasak. Kimutong kamutan. Wan nga rod nana. Awanin. Diyakon makatrabaho. Taim madumot ng diyag agasak iti bagay. Di ka mapukawan itinamnama. Agimbag kan tupay. Agtalag kalaan ka ni Apo Diyos. Una na. Sa anak ang mapukawan iti namnama. Agimbagak pa'y tanay. Babasit pa dagiti anak may. Barok. Mala, agpaimbag ka nga rodwan. Agpapigsa ka. Apay akasla aburido ka, Danila. Jak mo napupuutan nun. Naibus magaya man ti kwartami, nanang. Takasano, gatang kamot ngamin agatang iti kumkumpurme. No adda makurso na daam, gatangam. Imbes ati agas ti asawam ti unaam a panunutan. Ay, kasano nga tada ito yan? Aburido ak. May stress ak. Nagkupas pa ito kiday kun. Unat pa iti kulot abuok kun. Sapi ada mga alala kanya kaninang iti kasar. Awan pa'y usara kabado. Baybay amandag ita. Kanuray di ka pa'y laag ninang tani. Kasto iti sasaadan ti asawam. Ay saan Sayang day dyan no jak mapan. Saan nabalit at da kay maamang kadwa ni Bert. Kan kadagiti anak mi. Kat, mangkita ka nga ruden ay itibado nga usarum kadagiti iduldulin mo abado. Nagado anak kadulin abado yo. Nausar ko nga rod amin dagi jayon. Narigat mo't no idublik manon, kababain. Kat, anyat kayat mo. Gumatang ka manan iti baro. Awan lang nga rod kwartayon. Nanang. Agpanunot ka man, Danila. Nukas ti aramid mo iti. Ikatemon. Tasabalin ti sitwasyon ti panagbiagyo ita. Panunutom ti para iti agas ti asawam. Saan ket adagita abambanag. Naimbag nga oras mo ka ring. Danila, si Kamat Gayam, sumrat ka. Ay, agyamanak. Itaman pa'y anak ikaaruba ka, Danila. Kumusta? Grabe mo tantikim mo tungam. Uwan nga rod. Takasano? Jak makaturturog ngagpampanunot. No pangalaan may iti kwartami.
Saan mga roda makapensyon di asawak, tamano mula taon na iti serbisyo. Adamo tayo na dumapin-pensyonan na ng basit. Saan nga umda sa pagbiag may karing? Ala, makipagrik na Danila. Kwa, iso nga'y mayak ta. Umayak ko maumutang iti kwartayo no mabalin Ha? Ay, katwan Mano ayati ka sa pulam, Danila. Oray 5,000, ano adda? Ala, anayo kun ajismil, tati 5,000, tulong min kada kayo. Ay na, agyaman ako na'y karing. Ay na talaga abak nang kayon adot kwartayon. Saan kami abak nang, Danila? Nalaing kami lang agidulin iti kwarta. Tano addaman bilang emergency, adda kautan mi nga usaran mi. Naimbag kayo pa'y karing. Amuyo tagimpod. Ngam siyak, jak pulos nagimimpod. Tano da kwartak idi, igatang ko'y tagkakanatagam gamit. No siyak ngamin awan usem ko kadagita. Iso nga imbes apaggatang ko iti luhok, idulin ko laeng. May mayat gayam tagbalin a simple. Ngam tinagarbo karing. Itala ama amiris ko dayta. Depende matlaken ka dayta Danila. Saan mat adakas ti agbado iti nagarbo? Basta ammom dagiti limitasyon mo. Tingarudakas na ka naglablabusak. Ti amok kat agnanayon nga dakwartami. Pasensya kan karing. Amok nga do tinaisaw-sawang ko makapasair iti kalabas. Iso asuri ka dagijay. Ala, lipate mo dayta Danila. Awan kanyak dagita. Mabit laeng tain nakalaeng ti kwarta. Mababaina kiti gayem ko nga papapuskuleklatan ti rupak no kasjay nga agkasapula na. Awan nga minti sa bali amasitgak no saan nga iso. Tatigayem ko laeng ti makaawat kanya. Nagrigat gayam at talaga tagpangpangas wenno agpalpalastog no adda kwarta. Ta saan nga itagnanayon ket adda kwarta may gaman. Ket ita agag-agas latta ti asawa ket saan na makatrabaho apulos ta nakapsutan. Iso nga ita siya kon tagtrab-trabaho para iti pamilyak. Kat ita maamiris ko asamo lamarik na ti patag ti kwarta no pagrigata mon mismo. Alakastan, tugayem mo Danila. Alagagayem di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayem yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.